Tad, kad mēs esam kopā ar tautas mūziku, tradicionālo mūziku, tā ir saprotama jau uzreiz, jo visai pasaulē apkārt valda sarunas par sauli, par zemi, par cilvēkiem, par tādām lietām, ar ko nodarbojas tautas tradicionālā kultūrā. Katrā jau iekšā ir tāda dzirkslīte, un mēs varam ļoti to lielo atšķirību sajust, kā viņa nāca, kad viņi bija tādi klusējoši un kautrējās ļoti. Un tagad viņi jau saprot, par ko ir stāsts. Vēl jau mēs sarunājamies ļoti daudz par dzīvi. Tātad katra tā dziesma aizved pie kādiem stāstiem. Jā, vienlaikus tā ir integrācija. Jā, uzreiz izrunājam par tām tradīcijām un kā tas bija senāk, kā tas ir šodien, kā tas ir Ukrainā, kā tas ir Latvijā, kas ir pārsteidz šeit. Un izrādās, mums ir ļoti daudz kā kopīga, un mēs viens otru ļoti labi saprotam. Kas ir centrā? Kas ir galvenais tēls? Saule. Un kā mēs mīļi saucam sauli? Kas? Saulīte. Saulīte. Kuram no jums garšo medus? Nē. Ļoti negaršo. Bet es zinu, kas tev garšo. Pasaki, kas tev garšo. Man garšo saldumi. Ļoti garšo šokolāde. Kādas ogas jūs ziniet? Kādas ogas? Ķiršiem, saldus ķiršiem. Zemes, Jā, vēl kādas? melnes. Erkšķogas. Alus pupa, līdz pašām debesīm. Alus pupa, līdz pašām debesīm. Alus pupa, līdz pašām debesīm. Vai jūs dedzināsiet sveces? Jā, mēs dedzināsim sveces, mums būs ļoti smuka eglīte. Tev būs Naģa eglīte mājās. Jā, mēs. Liela vai maza? Liela. Iekšā nelaidīsi, durvīm kliņķi nolauzīs. Ding, 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 la, la, da, 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 la, la. Ding, 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 la, la, da, 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 la, la. Beidz, saulīte, mēnestiņš zenas. Beidz, saulīte, mēnestiņš zenas. Beidz, saulīte, mēnestiņš zenas. Jūs redzējat šīs muzikālas nodarbības, vai tas ir vērtīgi, vai tas palīdz apgūt gramatiku? Varbūt ir kāds jūsu viedoklis jau kā? Man liekas, ka tas ļoti palīdz apgūt gramatiku, jo viņi dziedot atkārto vairākas reizes, un šīs frāzes arī varbūt pat nesaprotot, vai to vārdu nesaprotot, viņi iemācās viņu tāpat un pēc tam zina. Un to, kad ir saulīte, puķīte, jā, to īte, Formas, formas viņi ļoti labi iemācījās. Tieši pateicoties dziedāšana. Mēs varam arī dejot. Viņam mācīties arī dejošanu. Bet kā ir ar izrunu? Jūs dzirdēju, ka teica, ka uz redzēšanos šķautnē visas tas skaņas grūti izrunāt. Bet tas arī kaut kā ietekmē? Tas noteikti ietekmē, jo viņiem patīk grūti vārdi, viņi cenšas pareizi izrunāt. Uz redzēšanos vai, piemēram, tās pākstis, kas bija ļoti grūti. Ja? Viņi cenšas to tā, pievērst tam lielāku uzmanību nekā parasti. Це такий зимовий час, ми розуміємо, що багато що пережито і не з тих найкращих причин ми зараз знаходимося тут, але завдяки таким людям, як Ігата, як чудові її учні, як колектив «Спів Росія вас», вони роблять все для того, щоб нас підтримати, для того, щоб ми також тут почувалися якомога краще. І такі красиві традиції латвійські – це дійсно такий крок для нашої такої співпраці і дружби. Я розумію, що, звичайно, ми всі б хотіли святкувати Різдво вдома, але давайте подякуємо зараз Ігорці, Ілзі за те, що дійсно вони так старалися нас підтримувати, організували нам сьогодні таке гарне свято. Paldies jums, mūsu mīļās! А ще яке слово було найскладніше латиське? Еркшті. Еркшті. А для вас?
Узрадзешенос. Добре. Але зараз виходить. Это не всегда так получается. Бывает, что я вообще не могу выговорить даже уз. Я Як- не знаю почему, ну, возможно, не привык еще. Тренуватися ще треба Да, більше. да, да, да. А які у роботі. вас були найскладніші, найпростіші слова? Ну, Найпростіше, яке було? Макштери. Макщире. І що це означає? Ну, рибак на лодку. Так, Тож рибачити. рибак, да. Так. А для вас? Яке було сложне слово? Найскладніше, так. Узрезейшенос. Узрадзешенос. Узрадзешенос найскладніше Да. таке. Ну, мабуть, тіршем, тому що я дуже часто казав кіршем. Ну, будемо продовжувати тоді. Дякую, що не злякалися. Ви дійсно, ви герої, тому що, ну я ще раз кажу, на нашій Ігіті відмовити неможливо. Вони будуть співати всі. Все, не буду більше залякувати. Спасибі. Ми до зустрічі.